laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseeran ma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men heɗitade ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si enen ɓiɓɓe adama ɓen kadi e yetti o ɓeyde nemaji ɗin e dow meɗen si en tulli e ronki yettude haray lette makko ɗen no satti ɓaawo ɗum duwande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko Allah tagi kon sabu noon o yettiniri ngal ɗo nulal e hoolare o timmini hoolare nden eɗen toro Allah yo Allah ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe sahaba e maɓɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnol ngol ha ila yawmil qiyama. Allah ara koye ɓe yimɓe ɗon jaaɗe allahumma amin. ɓe julɓe tedduɓe haray men salmini on salminago islam salminago addengol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen wono nelaɗon hollirno noon sahaba e makko ɓen hakke makko fi maggol mawni ko ngol woni ko janto e salminorete ko aljanna yo Allah waɗu en fo yimɓe aljanna. haray no wowiri noon ɗiɗo sayiji hewti em fottay ko nokkure meɗen ɗo fi ɓeydodirgol e fi kaɗo diina meɗen no andirɗen noon haray ko ɗum ɗo woni ko Allah taggiri en o Allah wi fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. haray andintin belajo ko andintinta ko nafay gondimɓe ɓen Allah wo taggirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiyoɓe rewmo en torki Allah yalla waɗa yimɓe rewayɓe mo hara kono Allah faalira noon eno nelaɗo wonirno noon e muɗum kadi. haray hande kadi en fottiɗo e ceernoɓe meɗen tedduɓe e ɓen buy e meɗen andi ma hara buy e meɗen kadi iyi batteji maɓɓe e oustad Souleymane Koloma e anditirteɓe noon haray ɗen andi ɓeɗo ceernoɓe meɗen hiɓe tawa e karamokoɓe e wiyata attiɓe kono tawaɓe attiɓe e daranade fi noddangol oɗo da'wa e wakkilo jannugol e waajagol e wakkiloyo kañum tigi ɓeyditagol gandal ɓe gandi haray ko yaltam ɓen e oɗo jaami e waɗaɗo barki ɗum woni Madinatu Munawwara. haray ɗen toro Allah yallah ɓeydu balɗe ɗen o ɓeyda golleji moƴƴi ɗin o waɗa kadi hara ko fi makko wona gollirede. haray ɗen sannaɓe hiɗen tolnaɓe hiɗen andintina koni ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen Hajja Fatmata Ñippi e Cheikh Mamadou Ali Bari Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdoulaye Diallo wondude e Cheikh Issa wontiranɓe en Sengo Guinée Conakry. haray ko wonani en ko micro ko sa Souleymane inchallahu taala. haray en watta e micro e sokeje maɓɓe haray ɗen andintina jama on inchallahu e no sayon poɗori o haray e yewtere nden e nafoore buyno e mum hara ɗen toro jama on ɓeydugol heɗitagol ɗen toro jama on kadi tokkitoyagol ko YouTube e ko Facebook haray inchallahu ɗiɗo fo haray en yiya e toon haray ustad ko saɗi moɗon ko toli inchallah. billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. alhamdulillahi alladhi ammara qulubal muttaqina bitaqwa وجعلها سبيل النجاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول التقوى وأثرها في قلب المسلم. نظرا لأهمية هذا الموضوع فهذا الموضوع لا يخص بعضا دون بعض إنما يعم الجميع. كلنا وحتى الكفار مأمورون بتقوى الله بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم في آيات كثيرة. قال العلماء فهذا الأمر
يؤم الكافر والمؤمن يا أيها الناس كافرا ومؤمنا haray musidɓe tedduɓe attorɗen ɗiɗo konngudi ɗiɓe siɓɓe men ɓen udditiri ɗin si hawri goɗɗo goo kadi aroyi ɗo ko ɗi o uddititta si goɗɗo goo kadi aroyi ko ɗiɗo uddititta oɗo hutuba haaja ko onelaɗo udditorayno e hutuba maɓɓe e du'agol dewgal gol darsu e waɗugol yewtere hay si ɓe heɓino ko hawni ɓe si ɓe ƴewi ka mimbar ko ɓennata ko inna alhamdulillah no ɓe makiri ni jomirawo subhanahu wa ta'ala yetti hoore mum alhamdulillahi haray on nete nokkugol ni waɓuli alhamdulillahi haray alhamda yani alif on e laamo yastagri'u jami' almahamidi haray on ɗon alif wallamu mo yooli dendaangal yettoreji ɗin fof artirani jomirawo subhanahu wa ta'ala awalan wa akhira ka arande e ka sakkitode faydi musidɓe men ɓe gayni firande en nde ɗo daɗɗande kamaku maɓɓe haray min miɗo hollita on toɓɓere nde wonɗen e hiirirde nden ɗum woni mawdu'u yewtere meɗen nden haray ɓawde mi salmini on salminago islam mi torani en Allah tabaraka wa taala toreteɗo on yo waɗan en barki e tolunde men nden mo kala ka wawi wonde o waɗa yimɓe ɓe no heɗito konngol ha gayna ɗo holli ko heɗitagol ngol artigol jokka ko ɓuri moƴƴude kon ɗum ɗon noon a wawi jokkude ko ɓuri moƴƴude yewtere wo si a heɗitike nde a faamide haray ko kulol Allah ngol e batte maggol on e ɓernde julɗo on hulugol Allah ngol e batte kulol Allah ngol e nder ɓernde julɗo on ko nden toɓɓere jogorɗen yettami hiirirgol mo ko ɗum waɗi ka yettugol mo ɗo ko wiɗen dendangal yettore nden tabitani Allah on ammara qulubal muttaqina bi taqwa wurnitirɗo ɓerɗe huloɓe Allah ɓen kulol makko wa ja'alaha Allah waɗi kulol Allah ngol sabilan najati ko ngol woni laawol daɗal kala ɓe yiɗon halkinoke ɓen foppo ne nette a taway ko angal kulol Allah kala ɓe yiɗon gañinoke Allah manti ɗum nelaɗo manti ɗum ɓe yewtama e fi maɓɓe defte a taway kulol Allah ngol ino yeeso hay ɗaɓɓugol gandal ngal jomirawo subhanahu wa ta'ala innu wattaqullaha wa yu'allimukumullah yani on nette haray ɗon wigol mo ɗon holli ɗon kadi ɗaɓɓere gandal ngal e hoore moɗon yon ko jomirawo subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum woni laawol daɗɗaygol ɗaɓɓere gandal ngol haray ba musidɓe tedduɓe eɗen fa usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi al-azim miɗo wasiyo hoore an kulol Allah mawɗo o qala ta'ala Allah tawɗon wi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadhihi al-aya nassun fi taqwallahi subhanahu wa ta'ala hey mon onon gomɗinɓe nida'ullahi ila al-mu'minin hey mon onon gomɗinɓe Allah waɗon jaaɓe gomɗinɓe hule Allah no o hanira hulirede non no o jojjiri hulirede non wota on maydey si wona tawa hara ko on jebbilaniɓe li ta'atillahi wa li amrillah aw li amrillahi wa ta'atihi subhanahu ayyuha almuslimun ko onon yo jebbiliɓe ma ko onon yo julɓe inna allaha ta'ala amara ibadahu almu'minina bittaqwa وأوصى بها الأولين والآخرين فقال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جيها بتدبه جلبه هري الله تعالى يمري جيها بمكو قمدن ببن كل الله
o wasi kulol Allah ngol attinoɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen. Hino aya on wallahi ko gonga men wasiyike ɓen okkaɓe defte ko atti on onon ɗeɗo mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa iyyakum e onon kadi anittaqullaha ɗum woni hule Allah tabaraka wa ta'ala. woni yiɗon ɗo haray adinoɓe ɓen wasiyama ɗum, enen kadi en jokkintinama ɗum. joni noon heddiɗo joni andugol neɗɗo julɗo on teddugol nde ɗo yamirore, par ce que kono yewtere teddiri e ma wo darorantande. en andi kadi ene koko Allah kon tulluttata. on andi si nde ɗo nawnare arano harayno hay julɓe lo'uɓe ɓerɗe goo no sikkiti est ce que si Allah no ɓuri portoɓen kaw ɓuraɓe. kono mi tañƴini kun nawna hun ɗo Allah no mari noon tanaji ɓuri kun laabi guluje. kun ɗo ko seeɗa tun o sammini ay mo rimtina e lette makko ɗen o inna adabaha kana gharama inna adaba allahi la shadid, nokkugo ko shadid, nokkugo ko alim, nokkugo ko abim. ɗum ko noon woniri kanko subhanahu wa ta'ala hay goto eɓɓidirtaake e makko. walam yakun lahu kufuwan ahad, ay latanaki jomirawo subhanahu wa ta'ala hay e goto yeru raajo mono eɓɓidiri e makko. jomirawo subhanahu duy hari sikkuno ɗo joni ɓama singo e ndaarir koye pijji woyo a faamaali andi taw ka jeeyeteɗa e tarduɓe ɓen ɗon ko nde hiɓɓidirɗa golle taguɗo e golle tagaɗo ko ɗon haray an tigi a jeyama e leetuɓe ɓen haray accama moƴƴa. accande noon kadi woɗɗunde, accande kadi mettunde hewtare waɗi accuɗoma e haqqille wara waccima. ɗum waɗi jomirawo subhanahu wa ta'ala kanko dey yone nete o holli en, o hollino neeɓi, o hollino kadi neeɓi netti, o holli awa hikka noon kadi mi tañƴini jiɓinoɓe si tawi Allah e tagaɓe ɓen, Allah e ɓeɗo tuubakoɓe hino woɗɗodiri si tawi wanti ko o mara gandal wo haqqille tun wawimo jonnude adilla aqiliya wondema eneja kan mawɗo on ko Allah tun, gando on ko Allah tun, wawɗo on ko Allah tun, anduɗo on ko Allah tun, jomirawo subhana gaynowo haaju on ko Allah tun. tawi ko heddi kon fab wembi ronki andude ko waɗa. o yi kadi wasimo jakkasimo faala golle fof daron. eyyi goɗɗo no hittina ɗo no mantora ɗo service ji golleji miɗo occupé miɗo mi yaade ka bureau miɗo yaade ka magasin an. jomirawo subhana no faala ɗum fof daro to hara na dargal dari taw andi ɗo taw o darni golle goto mayade. naam jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi e onon kadi honɗum o wasi e onon kadi anittaqulla rente Allah hude Allah. ɓertano en ɗo joni tarif kulol Allah seeɗa ko honɗum wiyete kulol Allah. wa dakaraha fi kitabihi fi ayatin kathira. Allah jantike kulol Allah ngol e ayeje ka nder deftere makko e ayeje ɗuɗuɗe dilalatan ala fadliha wa sharafiha. jomirawo subhanahu wa ta'ala jantike kulol Allah ngol ka nder deftere makko e ayeje ɗuɗuɗe ka tindingol e dow ɓural kulol ngol e teddungal kulol ngol. wa ja'alaha damiru on yaudu ila attaqwa. Allah waɗi kulol Allah ngol misanan littafaduli bayna al ibadi fi dunya wal akhirah. ayi o waɗi kulol Allah ngol ko kangol kulol Allah ngol woni peesirgal kangol kulol Allah woni peesirgal wonande urdugol hakkunde jiyaɓe ɓen ka aduna e ka lahara. hina towugol tinde, wona rawnugol ñeyƴe, wona moragol kinal, wona jogagol jawdi, wona jogagol baynal misanan littafaduli baynal ibadi fi dunya wal akhira. waɗi kulol Allah ngol peesirgal wonande urdugol hakkunde jiyaɓe ɓen ka aduna e ka lahara, wona jawdi, wona laamu, wona ɓiɓɓe, wona darnde, wona ngari. faqala subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum. ande ko ɓuri teddude e mon onon yimɓe ɓen fop
ka Allah wandi ɗo wona ka yimɓe ɓen kaka Allah tabaraka wa taala inda allahi o wi atqakum ko ɓurɗo e moɗon hulde Allah wo alif on ɗo ko alifu tafdil ɓurɗo e moɗon hulde Allah wo ko on ɓuri ka Allah ɗum ɗo wallahi si a faala mara hay sayre ko ñaama si a faala mara sina ɗoloke goto si a faala mara hay tumbul leydi sina kabru ma on ka walatoɗa ɗum jomirawo subhanahu wa taala ɗum fo himmamo yettike yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim joni noon honno ndete jomirawo subhanahu wa taala holli en ko wonɗen e yanganade jawdi ɓaaw e ɓiɓɓe yawma la yanfa'u malun wala banuna o addi ɓiɓɓe worɓe ɓaare ko ɓen mantorte jibinanaɗo bobo gorko o haray no moosi ha ka ƴakkirre haray o holli ñande ɗum nafoyta ñande ɗum nafoyta fattaɓuwa kalimatun jami'atun mani'a kulol Allah ngol ko konngol hawtitugol kala moƴƴere waɗi hoggo haɗi kadi naatugol ka nder hoggo ton kala ko bonnata kulol ngol andiɗa e wi inna akramakum indallahi atqakum amma enen kam meɗen awnaki hara ko ɓurɗo laamu janu o ko ɓurɗo jawdi o ko on ɗon haray ɓuri teddude a wala jen senike ustad en senike awa lamɓe ɓen senike ɓeɗo fof no annda ko tedduɓe jawma jawdi ko tedduɗo jawma gandal ko tedduɗo lanɗo ko tedduɗo mawɗo towa duuɓijo ko tedduɗo kono ko ɓuri kana ka anen si tawi ari ka Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗon naafi hiɗa laami naafi hiɗa jogii jawdi wona fi hiɗa jogii ko wiyete kon duuɓi wona fi hiɗa e jogii ko wiyete kon gandal fop ko ɓurɗo hulde Allah wo haray idan kulol Allah ngol ko konngol hawtitugol kala moƴƴere haɗi kala bone naatugol nder taani ko konngol ngol faandi an taji ala ko nde an neɗɗo julɗo on honno e nette waɗata honno e nette e baynaka hakkunde ma wa bayna ma harrama Allahu e hakkunde ko Allahu on harmini kon haajiban aw haajiza yaɗa heedode ma wirgal jaka ko wiyete kulol Allah koyo an neɗɗo julɗo on a waɗu hakkunde ma e ko Allahu on harmini kon heedode tawa hino ko harmi kon no gaɗa to hiɗa ganinga tawa noon kadi miiru wi moolanangi hino hakkunde moɗon ɗum ɗo woni go'o e ko wiyete kon kulol Allah an jiyaɗo on ko nde waɗata hakkunde ma e hakkunde kala ko Allah harmini woni koko watte woni koko wowlete woni koko ndaarete woni koko ñaamete woni koko kala ko Allah on harmini ma on ɗo ko onnenite ko fuu minaago na mimma sakkona ko yoka ko fuu kala ko Allah on harmini waɗa ɗum ɗo heedode hakkude ma e mum go wa an tamtasila awamirahu ɗiɗi e ko tindinta konkulol Allah bimana onne ndete piiji hollooji ɗin ko honɗum wiyete kulol Allah ko anndinta en kulol ara nun ɗum taw ko ya waɗu hakkunde ma ko Allah harmini kon wirngallo e heedoode go tawa on ɓattolirta sa par ce que goɗɗum no wirni hakkunde moon ɗiɗi nde jogitotoɗa yamirooje Allah ɗin an tamtasila awamira jam'u amru joni nde jogitotoɗa yamirooje makko ɗen fuu ko gaynata wadde kon fop ko a gaynata kon kadi fiɓa koko waɗete kono arum wa tajtaniba nawahiya tati on woɗɗitoɗa haɗoje makko ɗen fuu ɗum ɗon kan haɗitagol kan e waɗugol no sefti tawa ɗo wiyede sinnama ɗo yahi mo juula ma ya hooru na fiiɗo ma sumay kam la fof wakkiloto ma ya ittu sadaka wiyamo ɗum no satti kono moodi ya accu yennugol ya accu yargol beere ya accu wujjugol ya accu waɗugol zina ya accu ño'ugol moodi accugol alaa ko wiɗi fii haa hewti ɗum ɗon kono alaa ko mettani wonkiikin kadi fii haa hewti ɗum ɗon so a yamiriɗo goɗɗo piiji sappo a haɗimo piihum gootum kum haɗuɗamo kum ɓuratamo sattande e na mo waɗugol mo ɗiya piiji fof a taa eno yani hono e nette hino welanimo fii kono amma
accugol kun ɗon gootum ata no mettanima haray ɗiɗo tati mo kala men yo tabintindi ka fondo mo sa landama ko honɗum woni kulol Allah kon ɗum kulol Allah faandi wiya he men nani hiɓe maaka jonnon min kadi mi eggu haray musidɗo men an ɗo ceerno Isa haray ɓe reyanimi ɗo sonti ɗeri min nami woni haalude mi filloto woni ko a tato woni haalude ka nder ɗeri ga ko Allahu on e nelaɗo makko on e karamokoɓe ɓe fillo ɗen e fodde ko wawɗen firen e ɗengal min ngal muynuɗen ngal ko ɓe inni ko wiyete kulol Allah ko ngol kulol Allah ko faandi ko piiji tati go'o on waɗa hakkunde may ko Allah harmini kon wirngallo heedo barasi molanaɗo kuuru molanaɗo ko harmi ko wontira ɓaawo ton wontira nder ma ko harmi ko wontira nder wontira almuhimmo ko yo heedu on ɗon go'o ɗiɗi jogitoɗa yamiroje makko ne tati haɗitoɗa haɗoje makko woɗɗitoɗa desa hay ko ya woɗɗito haɗoje makko ne haray ɗum ɗo a jeyama e hulɓe Allah wa hiya kulol Allah ngol tashmalu ngol mofta kulla ma jaa bihi l-islamu kala ko islamu on addi kulol Allah ngol no mofta kala ko islamu on addi min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa khuluq on andi ɗiɗo no jeeya e dolokkaji molanaɗi ka diina aranu on e dolokkaji cuɗoji neɗɗo julɗo on bal onenete ɗuma ko honɗum ko finde sellunde jogagol finde sellunde aɗa nelaɗo ko ɗum ɓe laatinoke ɓe nodda makka salasata ashara sana yafede salasata ashara sana yad'u ila tawhidi wa islahi al-aqida yad'u ila tawhid wa islahi al-aqida holli ɗo sa wowtindini ɗum ɗon bonata finde noon no bona waɗi noon en nani ɗo o nodda faade e tawhidi on e moƴƴintingol finde nden hani ko perdinno mawɓe makka ɓeɗo jeyanoɓe haɓunoɓe nelaɗo ko finde nden boni figugol maɓɓe wonde nelaɗo ɗaynayɓe koko babiraɓe maɓɓe ɓe wonno e mum kon dewal sanamugal ko ɗum woni goonga ɗon ko goo finden immorde e finde nde immorde e finde e dewal waɗangol Allah dewal ɗiɗi tati wa muamala e gollodira hande ɗum onon tigi ɗon geɗi no jeeya menen Konakiri ga e ko ɓuri lorrude saare nden su'ul muamala bonugol gollodira kala mo ukkondirɗa siko soferjo siko masonjo siko minisiyejo siko yeeyowo siko fonctionnaire jo comptabilité siko docteur jo hay gooto mo gollondirta yurnitoyoɗa tawa sina taway gollondiral makko ngal haray e jikku moƴƴo nelaɗo no mantira wa innaka la ala khuluqin adim haray ayeje ɗen no ni en fof ɗen andi eɗo ayeje no ka suratu Baqara ɗeɗo ayeje iɗe mofti ɗiɗo piiji tati finde nden en addo e konguɗi sappiɗi finde nden e dewanga addo en konguɗi sappiɗi dewanga wa muamala addo en konguɗi e nder aya on istinbat aya on e konguɗi sappiɗi gollondiranga e nayi on e konguɗi sappiɗi ɗin e jikku moƴƴo jentoɗen jomirawo subhanahu wa taala laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati walkitabi wannabiyina wa ata almala على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Engedi oɗo aya ma wiyen ɗeɗo ayeje ɗeɗo hino mofti piiji nayi ɗi jantiɗen ɗi. Finde nden jomirawo subhanahu wa ta'ala attoren wonaali dewal ngal nde fewtinton geece mon ɗen telen fuɗirde nden e telen mutirde nden hawnaki enen inna ene hirnage no fewta e juule hino woodi makka ɗo sa yehi ka suudu kaaba woɓɓe fewta e funnange kan nangen fuɗita, woɓɓe fewta hirde ɓaakoyo suundun taare, woɓɓe fewta nano, woɓɓe fewta ñaamo. ɗo woodi nokkeli goto kadi e leyɗe arabuɓe goo ma hay ko hina ɗum ɗon ko hirnange teri ka nange mutata ton ko ton kaaba on wonti. ɗo woodi woɓɓe wano madinatal munawwara ko sengo ñaamo nange ngen si hawri an ko ya waɗir nange ngen ka nanoma ka sengo ko nanoma juula fewta ñaamo miyana haray hono e nette fuɗirde nange ngen ɗon hono e nette an si a darike yaani hono e nette ko ya waɗu hono e nette ɗuma honno e nanongon ɓaawo ma waɗa ñaamo ngon yeeso ma waɗa hono e nette fuɗirde nden sengo nano waɗa fuɗirde nden sengo ñaamo. Madinatal munawwara eɗen anndi kono a ndaara tawa telen baqiya ko ton nange ngen fuɗirta kono ko telen ka suugol haram ga fewtata juula. Amma noon enen ɗo kaka nange ngen fuɗirta ton fewteten juulen waɗi qibla on wontirani en kange fuɗirta ton. Haray ina funnange fewtete juule ko ka qibla. Si qibla on noon wontiranima funnange ɗum ara fewta e funnange kanange ɗo o wina ɗum wiyete dewal fewtugol funnange e hirnange. wala o wi walakinnal birra kono ko woni dewal ngal man amana billahi on andi ɗum ɗo ko findeni wal yawmil akhiri ko gomɗinɗo Allah gomɗini ñalande sakkitine wal malaikatu gomɗini malaika ɓen wal kitabi o gomɗini deftere nden kitabon ɗo ko jins yani noone deftere nden fof ay kutubu samawat wan nabiyina gomɗini annabaɓe ɗiɗo ɗen andi ko ɗiwete arkanul iman ko manki ɗo wo ko alqadar khayrihi wa sharrihi haray ɗum ɗo ko honɗum ɗum ɗo ko aqida. Ok no jeeya ton on nenete ko wiyete kon honɗum wawa jikku moƴƴo on hikki ka aqida yani hontum wa atal mala ala hubbihi ɗum ɗo andi ko jikku moƴƴo hokkugol jawdi ndi yiɗi haranasi ko doroke ko si hawri kombongol ƴakkike ko si koolu on on nennete awa sufike yani o fungitike moode an tigita sa ɓorni ka waɗa ɓenna ay sanson o dolokke ɗo ko on ɗon hokkititta si hawri ko ñiiri ko si ndi hibboyta si hawri tawi ko tewu ko si o bufi si ko liƴƴi ko si tawi on ɗi ñoli si hawri tawi ko mbuuɗi ko taƴuɗi wo tawa faydi hokkaɗo ɗi wo ko yeeɓu hayna est ce que hara ɗi feƴƴoyay moodi ɗum ɗo na jikku moƴƴo ni wa atal mala o okki jawdi ndin ala hubbihi e dow himo yiɗi ndi ta koko ɓurɗa yiɗude kon yara haray koko ɓurɗa haray koko ɓurɗa yiɗude kon e honno e nette okkuɗa homɓe dawil qurba jomiraɓe ɓartodiral ɓen ko ɓuri moƴƴude sadaka fof ko ɓettugo sadaka jonna siɓɓe mum ɓen walyatama hikki ɗon miskinaɓe ɗum woni alyatimaɓe afon alyatimaɓe ɓe tata pay koygoy baba en mum maayi ɗaɓɓo warsike on acci ɗum tawi ɓe wawali ɗaɓɓude wal masakina e miskinaɓe hay si on tigi no jogui darguino to si Allah waɗi goɗɗo miskino hay on na towugol darde wona sekkugol hoƴƴude wona jooɗagol reedu aya ɗo wonde torotoɗo on no jogui yomi reedu jooɗi ɗiɗi ha torotoɗo kadi te setejo mo jooɓa mum taƴi wassa ilina o hokka kadi torotoɓe hana waɗuɓe meeti e torogol mum o andi no waɗi woɓɓe waɗuɓe meeti e toragol nene maɓɓe maayay laabi 4 e nder ñallal ngal maadi 5 waɓutu hewtuɗo wonene maɓɓe maayay ɓe aray ka juulirde ɓe a salminte to no waɗi woɓɓe si ɓe attorama darde siko fana ko tati ɓe juulta fana assalamu aleykum ɓe immo allahma salli ala sana julɓe wacca haqqe yumman no feƴƴini gara noon biro ma kañum yelantakoma hay nawnare an yelanoɗaɓe honɗum faatunde
inna hiɓe maayi arnoɗo ne o yenna neno makko no maayi Bambeto o yawenna neno makko no maayi Cissé o yawiya neno makko no maayi Koba o yawenna neno makko no maayi yani on nete simantiri na ɓeeɗo ko torortoɓe fii a heɓima paa andi si goɗɗo sutti toragol o accata hay o heɓi o toroto par ce que na fi huntugol haaji o torota ko mbowdi nam wafirri gaabi hokka kadi on nete ɓemɓe andanɗa hoore ma ko jiyaɓe faalaɓe hettude hoore muɗum e juuɗe awa jeyɓe ɗum ɓe ɗum ɗo ko jikkuni woni hulu en jantike mi aqida on ka ma amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin arkanul iman ɗum ɗa en jantike ɗo kadi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba ɓe okketeɓe ɗo ɓe janti ɗen okkugol jawdi muɗum e dow yiɗugol ndi ko jikku moƴƴo nelaɗon hari no jeyano siftorɓe o ɗo jikku hari kanak bayna karihil mursala nelaɗo kana jawwadan nelaɗo ladda ko hewɓe okkugol karihil mursala no woniri noon dokkago okkugol ko jikku moƴƴo ko noon kadi guddan ko sifatun zamima okkugol ko sifatun jamila andi kanji ɗiɗi ɗi luutondi okkugol ko sifa moƴƴo wuddugol albohlu neɗɗo wuddendi ɗum ɓe inni on nene ko sifa zamima ko sifa ñiñiniɗo woni ɗiɗi tati wa adama sala ɗo ko ibada o ñinni julde nden wa ata zakata o itti zakka o ɗon ɗo ko honɗum ɗum ɗo ko dewa ñinnugol julde nden e ittugol zakka o mbal ko min arkanil islam ɗum woni ibada muamala on e hino ɗo hande ɗum no wasa moƴƴa wal mufuna bi ahdihim ida ahadu ɗum ɗo kadi ko on ɗum ko gollodiral ngal tawata hande sa haldidi e goɗɗo jon fottoy Madina par ce que a yaari kaabele hawroyon ton ɗum ɗo no hulɓini awa joni on no nette téléphone ji ɗin ɗi wona eno sabu fii en goongu joni ɗi won tiga ɗi walloji fii no fenire accon haqqi akramakumullah par ce que ano men naɓe on ɗo mi yalti tawmo ka suudu o en ɗo innamiɗo ka suudu tawa o yalti haray hunnugol ahadi haldida e goɗɗo o accita haajuji makko ɗin o ronkata wadde programme ndeña o watta rokka wadde programme e nder leere ɗo en heeɓi nde ɗo nawnare portoɓe ɓe naɓorta sattalde ka hurgol no ɓuri en hunnugol ahadi par ce que si tawi en wattani hilla enen ɗo si tawno hara ko enen num hara ko programme meɗen on num avion wonay no lewru a yahaali ɓenna ceerno oustage kaari no habba alhaji kaari no habba chef quartier on no habba haray on en imamuɓen no habba docteur kaari no habba sérifu kaari no habba waliyu kaari no habba muse kaari no habba awa on en nette patron kaari alhaji en hewtaali nde ñande waala kadi ka aéroport ɗon sa renake arta accaji ɗon tolle ɗen faala ka suudu ma ha ɓe noddire ɗo wasi hajju satama ɗo hara avion reggilɗo ala hunnugol ahadi noon laaru portoɓen ɗo telemma ɗon si leere yoni ko tedduɗa o ko an arata habbongal taw ha hande kala mo avion ari habbi aray koye tarduɓe ɓen o jeeya kala mo tawi ko avion on arata habbo ɓanga lewta tumɓe nambarɗu ko an arata waɗa taw formalité ha gayna kasa passeport ma on yaha jooɗoɗa sal no wiye salde attente jooɗoɗa ɗon on nonnete habboɗa ko noon on nendete hande gaɗaɗi wo on tuma noon naton ɗum hunnugol ahadi ko jeeya ɗum e ko yamira Allah tigi jawmirawo subhanahu wa taala no holli en wonda ala ɓurɗo hunnugol ahadi ha hewti Allah tabaraka wa taala wa man awfa bi ahadihi min Allah subhanahu wa taala haray si ɓe ahodama siko kamɓe Allah ɓe hunnayi siko kamɓe yimɓe ɓen ɓe hunnayi haydi ko kamɓe e keefeero hollugol mo wete yaagal moƴƴuki neɗɗo julɗo on oustage haray ɗo wano noon de ɗen ka laawol kisal ɗo ɗe haray jamanu weltori maako moɗon haray no feƴƴirde no moƴƴiri aywa alhamdulillah rabbil alamin haray laawol kisal kadi weltaniki on jarni on du'aniki on kadi haray ɗen jokkito darto assalamu aleykum wa rahmatullah barakallah fi haray
kono jomirawo subhanahu wa ta'ala wasabirina ebe muñiɓe fil ba'sa ɗum ɗo kañum kadi ko jaaɗum e jikku moƴƴo muññagol e sattendeji wano honno en nette awa ɓilla waddarra e lorra nawnaje wa hina al ba'se sanga hare nden andi ɗiɗo tati ɓilla nawnare tinodirgol e ayɓe ɓen fewdo tawno hay si islamu ma on sellay be ɗum Allah wi subhanahu wa ta'ala ulaika siforaɓe ɗiɗo sifaji ɗi sifiden jongi e fin aqidatin kafinde wa ibadatin e ka dewal wa muamalatin e ka gollodiral wa khuluqin e ka jikku o wi'i so alladhina sadaqu ko ɓen woni gonguɓe ɓen e wigol maɓɓe la ilaha illallah wa ulaika humul muttaquna ko ngol ɗo konngol ɗaɓɓiti en ha no tawɗen be ƴetten aya on fof e wata wiide tun ɗo wa ulaika on ko ismul ishara e wata wiide tun wa ulaika humul muttaquna ko ɓe woni ɓe ko ɓe kontuɗen ɗo man amana billahi wal yawmil akhir ha hewtuɗen ka ida ahadu wassabirina fil ba'sa'i waddarra'i wa hina al ba's Allah wi ko ɓe woni gonguɓe ɓen ko ɓe woni kadi huloɓe Allah ɓen ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ko ɓe ɗo woni kadi huloɓe Allah ɓen haray ko ngol ɗo kulal Allah nun woni hirde meɗen nden kakikiɗe ɗo ibadallah jiyaɓe Allah inna asla taqwa ande kulol lasili kulol Allah ngol an yaj'ala al abdu baynahu wa bayna Allahi konde jiyaɗo Allah on waɗata hakkunde muɗum e Allah tabaraka wa ta'ala ɗum woni lette makko ɗe wigaya tan ko wiyete kon dandande taqii nde no dandamo min adabihi wa ghadabihi wa sakhati morde e lette makko ɗen e tikkere makko nde e mone makko on o ƴetto a waɗa yani on no innete ko dandata ko hunɗum no woni ɗum wa dhalika ko woni ɗum ɗon ko bi fi'li ta'at gollugol ɗoftareji ɗin ko ɗum woni ko dandata go wajtinabi al-ma'asi e woɗɗitagol geddi ɗin wa tarki al-muharramati e accugol harmuɗi ɗin wattiga issubuhati e rentagol e jiiɓayeji ɗiɗo nayi gollugol ɗoftareji ɗin woɗɗitagol geddi ɗin accugol harmuɗi ɗin rentagol e jiiɓayeji ɗin ko ɗiɗo woni ko dandata goɗɗo e tikkere Allah e lette makko ɗe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allahu ummati ittaqil maharima takun abada an-nas alifon ɗo ko alifo ay akthara an-nas ibada abada an-nas nelaɗo ɓe maka e maku daɓɓo tawa mo mari mayigo abada an-nas ay akthara an-nas ibadatan ɓurɓe yimɓe ɓen fof dewal ngal wonu neɗɗo rentiɗo e harmuɗi ɗi kala neɗɗo rentiɗo e ɗi harmuɗi ɗi o wonay ɓurɗo yimɓe ɓen fof dewal ɗuɗungal waɗi o mara ko sunnata ngal o mara ko yorata ngal wa qala sallallahu alaihi wa sallam man ittaqa shubuhati istabra'a li dinihi wa irdi kala on rentiɗo e jiiɓayeji ɗin no gasa ɗum ɗo no moƴƴi no gasa ɗum ɗo moƴƴi an tigiɗa ande si ardi noon e teere a sodatamo ɗum no gasa oɗo mara probléme no gasa probléme ji ɗin ɗuuɗa to mo gasa ngal ɗo to walno moƴƴi no gasa ngal so fayi wonde ma wonde tigi tigi on awa hara yiite yahay on no e nette haray ɓaade gandi ko ngal dogata o si tawi faaru ala tawi ɗima ɗum gati haray ko goɗɗum go haray o ren haray o dandi diina makko kan e dambe makko ɗen ɗum woni teddugal makko ngal e probléme tawi jentoɗen karama koɓɓe wa qala umar ibn abdul aziz oɗo gando mawɗo o wii himo yewta en kanko kadi ko faami kon e kulol Allah umar ibn abdul aziz en andi ko khalifatul khamisa ɓe wiyata o wii laysat at-taqwa qiyama al-layli wa siyama an-nahari wa takhlita fima bayna dhalik laataki kulol Allah ngol ko daragol jemma juulangol naafiiɗo eda e horugol naafiiɗo on ñalorma e jillindirgol hakkunde ɗum ɗo hiɗen andi le ɗiɗo ɗiɗi pellet no jeeya e ɗi Allah weltorta jiyaɗo on daragol jemma juuɗa nelaɗo kadi no maaki yamul layli da'bu salihin
kulol Allah ngol ko kañum woni honɗum wowi yimɓe moƴƴuɓe ɓe nokkugo o wi jawfu leyli naharu salihin tumbo jemma on no wawi wa ñalorma yimɓe moƴƴuɓe ɓe yani tumbo jemma on yani ko ñalorma yimɓe moƴƴuɓe ɓe no andi ɗon noon neɗɗo ɗaɓɓo aduna no wakkilo ñalorma ko noon yimɓe moƴƴuɓe ɓen wakkilorta tumbo jemma wannasu niyamun yusalluna rakaat ɓe juula darɗe ɗuɗe yimɓe no ɗaani no hira waɗi ɗoygol a ittata ko loko ɗoygol no ɗanorɗa o faalirteɗa ɗanade si a faala a ɗanoto e juulageje tunne 20 waaloɗa sa immoyke a tawi ko an ɓuri faalede ɗanagol ɗaninoɗo e 23 heures e 0 heure ɗoygol kañum hino probléme mum kono waɗirɗa ɗum wo faalirteɗa ɗum andi ñiiri sa ñaami a haaray ɗoygol a haara tan naam kono ngorgol ñalorma hiɗe gandi nelaɗo maki kala man sama lillahi yawman ba'ada allahu wajhahu anin nari 70 kharif alkharifu bimana sana ko hitande noon lianna alkharifa la yata'addadu fi sana waɗi setto fillitata ko e nder hitande nde wigol moɗon 70 kharifan settoji 90 ko bimana duuɓi 90 ñallal gota e jeni kono ɓe wi wona kanko Omar ibn Abdulaziz wona ɗum ɗo tum wiyete kulol Allah walakinna taqwa o wi kono ko wiyete kulol Allah ngol maftarada Allahu ada'u maftarada Allah yafe ada'u maftarada Allahu ko tottugol waɗugol hunde ko Allahu on fardi kon kala mo yiɗon no waɗa faridaji Allah ɗi jongandema e julde korka hajju zakka yani on nenete yani ko nanditata e sifa ɗum ɗo mi gomɗingol mo fiɓugol mo ka o hana fiɓede ɗon andu o ɗo neɗɗo no jeeya e hulowo Allah kala mo yiɗa acci ɗi ande o mara kulol Allah e ko noon kadi wa tarku ma harrama Allah e accugol ko Allahu on harmini kon andi ko ɗum fuɗɗorno de yani on nenete wondema tarkul muharramat accugol harmoni ɗin yondema on nene wan taj'ala baynaka wa bayna ma harrama Allahu hajizan aw hajiba yani hajizan aw hajiba jon noon accugol hunde ko Allahu on harmini kon waɗugol ko o fardi kon e accugol ko o harmini kon fa in kana ma'a dhalika amalun fa huwa khayrun ila khayr si tawi noon laatike goɗɗum ngo no tawti ɗo on tuma haray ko moƴƴere wattudude e moƴƴere amma on nayi ndete fa subhanallah haray koye wattangilla fa taqwa tuhaddibu nufusa wa tugawwimu al akhlaqa wa tudabbitu suluka al muslimi ala manhaji shari'ati samha kulol Allah ngol ne ay wonkiji ɗi ko ɗum woni fewnayi jikkuji ɗin tabintinayi ani one ɗuma honno needi ndi needi julɗo ne ay wonkiji ɗin fewnayi jikkuji ɗin tabintinayi neediji julɗo e dow laawol sari'a newi ɗon joni hino ɗo sifaji no gay e ɗiɗi ɗi tawata neɗɗo julɗo si yii hoore mum e nder ɗiɗo siko gooto hande mo mari gootum jeyakum e sifaji kulol Allah si tawino mo yiyaani hoore makko e nder ɗiɗo no gay e ɗiɗi haray ɗum ɗo haray ko mayde no andi mayde ko ɗiɗi mawtul ma'nawi wa mawtul hissi maayugol tano jinna e maayugol kadi tawa memminatako jon noon ɗo sa yi kala ko yiiɗa ɓa pellet si ɗi jantama ɗo goto men kala no andi tawi ɗo inna he ɗum ɗo de yaaden ala toon ma kun ɗo de on tigi no toon joni mo jantinen wo on tigi peesa noon inna ene ɗum ɗo jikku hunde haray aaden ɓa ko jeeya ɗum e kullal ko jikkuji kulol Allah ɗin ina ɗiɗo tun kono ko abrasuha ɓurɗi feeñude e majje haray neɗɗo julɗo on koyo wattan hilla ɓeyni si neɗɗo julɗo woni mo wonki mum neyi
jikku mum feewi needi mum tabiti fala tarahu ayyatamo kanko on ɗon neɗɗo illa khaifan min allahi taala a taway ayyatamo sina tawimo huuli allah tabaraka wa taala o watta ko tawata no lundi yamirore allah rajiyan rahmatahu ɗiɗi andi ayyatamo sina imo huuli allah ɗiɗi ayyatamo sina taway himo tañƴini honɗum yurmede allah nde o taƴatako tati muniban ileyhi a taway ko o tuubuɗo rutti faade allah tabaraka wa taala da'iman waɗi bone mum o tuuba yo rutto o accita kum few nayi aminan kota ko holniɗo andi ɗum ɗo e wowlino nane ɗum ɗo e piiji ka gollodire si gollodiral moƴƴay neɗɗo gollondirteɗo wona e holniɗo kono si tawi a wujje a fenay a firta e haadi a jam photo a hoday ko honno wonirta neɗɗo taho onno e ndette awa hulowo allah a jogi ke ɗi dolokaji iblisa ɗo fuu a fenay a jam photo a wujjay a détournay a jattay a wimana honno e ndette a jam photo ɗiɗo piiji fof ko an honno e ndette a goonga honno e ndette ko wortako nayi on tigi wona neɗɗo holniɗo jowi faadigal ko ala ko o gonɗuɗo e haala makko ala si goɗɗo wowli ɓenna siko kaari en ma kam ma hooɗo alay ɗum ɗon hoɗo kono yigo he ko oustage kaari ma ko ceerno kaari ma ko alaji kaari haala a arata yetto goɗɗo to ha narra ɗimmo ma tammo ara hulɓinike ay wodi woloɓe tigi ɓe menen haala amen goye na fello haala mon na fello haala julɗo no duwano wonde wa'ude haysi na fello wa'awa fello tabitugol sa wi hiɓe piira ɗa mo yehi tawite no piirede kono na ya wiita taw ɗon yeɓe taw ɗon feƴƴata ɗon no piira yiɓe sakki ɗon ko yahata no laaɓi foy yawi a yemi mi yaha ɗon hay huɗe ko joni mi rewi ɗon no laaɓi foy yaha tawa faydi on e nette hinge huɓɓi neɗɗo julɗo duwaka waadegol jeego muhafidan ala salatihi fi awqatiha sifa jeega ɓon hara neɗɗo on himo woni reenuɗo e dow julde e ndew julde makko nden e waɓutuji kande sira kala jono nani menen jono nani ɗo no noddina sallu fi buyutikum salli fof joni wawi wowlude arabu konaki mo nanɗa o joni no wawi no wawi ronide kayfal haala wata kono mo wawi wiide sallu fi buyutikum noddinande ndu nafata ko ndu aske a noddinirte no nafoore noddinandu koyo julɓe ɓen yaw juuɗa joni noon ɗuɗo no huɓɓinani yo allahu wallu en ko kanko ni ballo wawɗo wallude aray yimɓe ɓe wota yimɓe ɓe andi si ɗum ɗo yehi ha ko wowtini moko ba wowti angal juulugol juma wa sonnajo ma fayko wowti juulugol ka suudu wa sonnajo e fayko ha ɗum mettene hari lawnun taw heyde arto ɗum ɗo sa hari no gerɗeɗe kara han jama on haritta kadi mo yiɗa o no yoɓa si salminamo mo yiɗa o no yoɓa joni noon si tawi yoɓaynoɗo wiyama ta yahu fewu haray joni ɓe wayno ko hulano taɓuɓu kon yooɗike haray min wii jeego on o wona neɗɗo reeniɗo e dow julde makko nden kan waɓutuji mayre tawana accugol ha si feƴƴi si juula haray ɗum ɗon ko hunde ɗum jeetati mo addi alli zakati malihi e jeɗɗi kan fan jeeɗiɗi haray ko o tottowo zakka jawdi makko ndi ko jeego on wonnoɗen e mum jeeɗiɗi mo addi alli zakati malihi ko ittowo zakka jaw andi ɗum ɗo hande no jeeya e probléme ji ko duñata ɗe nambaraje jane sifa ɗe ko nandi e ɗe ko ittugol sadaga fardiya e sadaga ko wiyete kon honɗum ɓe innata kon honne nette sadaga attatawu ittugol sadaga harana zakka ittugol zakka joni noon ɗiɗo fa mo yiɗa ono wuddiri zakka na kanko jeeyi o zakka ko allah fardani ɗum miskinaɓe a jeeya ɗin sa ñaami ɗin a ñaami ko tutoyta si a salori ɗin a salori ko a jeeya waɗi noon innama sadagatu lil fuqarai wal masakina ɓen jeetatoɓe ɓe allah ga masarifu zaka karamo ko ɓe wi on laamu ɗon innama sadaqa lil fuqarai wondema on laamu ɗon ko laamu tamlik ko laamu jeytugol
Allah subhanahu wa ta'ala mallakahum tilka sadaqati fawqa sab'i samawati. Jomirawo subhanahu wa ta'ala aray no waɗi no jeeya e neɗɗo huɗo Allah ittowo zakka. Hande noon enen ɗum ɗo no waasa ƴawle wodude hande si fof ittino zakka miskinaɓe ɓen fanɗayno ka leydi ɗum ɗo fof mo kala si okkorima seeɗa ma woɓɓe go'o ma seeɗaɓe hono nette mo kala kala ka goɗɗo wittino woniri patronjo tenen ɗo jomirawo subahana taala ko hakim o ƴettali o waɗi quartier maɓe tun o ƴettali o waɗi quartier miskinaɓe tun o waɗi miskinaɓe ɓen ɗa o jilli toon o waɗi patron ɓe ɓen nder toon o waɗi patron ɓe ɓen ɗa o jilli miskinaɓe nder toon fiyo ɓeeɗa jonnitu ɓeeɗa haqqe ma ma noon sadaka tutta tawu ittugo sadaka tawana zakka on ɗum noon ko kadi ko moƴƴere jikkugo kono amma ɗo ko kulol Allah tigi neɗɗo mo ittata zakka jeyaka e huɗowo Allah jeetati ɓa iman neɗɗo darotoɗo jemma juula neɗɗo moko ba duwaka waade wa wowru neɗɗo duwaka dara waade wa wowru ka wallina e futuro imminama wobbi ɓe andi wowru wonirdu kono men andi enen ɗo haydi minen ko fuuta men jandi wowru si a gaynama unede miilimolo futuro wallinama woɓɓe hippaydu sa fita fullo e naati ɗum ndu hippitama wobbi mbiyara hen tikke ɗum woodi mawɓe goo sukaɓe goo sonnaɓe goo mammasoɓe goo wona fof aya wono lando docteur en no tampi docteur Mouhamadou Ould Bari en ko nande maɓɓe Sabacar Diar en no saykoɓe meɗen karamokoɓe mawɓe nanditoɓe e ɓeeɗo ɓay wata jantade karamokoɓe lagine ɓen fof groupe ɓeeɗo ɓe andanɗa hoore ma no lande tun no lande tun usta docteur en ustage en Sayko Marou Bari en joni aray menen min waali ke jemma Sayko Marou Bari en no wontiri Darussalam docteur no wontiri Kobaya Sabacar Diar no wontiri Kisos Sayko Moydine no wontiri on e nette to onno te tonin kaɓele to sanaya ɓeeɗo e ko hina ɓeeɗo e karamokoɓe men kadi fanɗuɓe duuɓi towɓe gandal on docteur Mouhamadou Ba en docteur Makka Ba en waɓe wano ɓeeɗo kadi awa ɓeeɗo honnenete muyiɗa wono lande joni sa waali ke noon ha joni ɓe feññini bimbi a juulali sa fewitiri ida tala alfajru fakad fata alfajru ani noon kam afan wittiru ida tala alfajru fakad fata alwittiru waɗi noon witirire nden ko saabi ko ɗum woni bogorore sokirde julde jemmande amma rahibatal fajiri on ko nden woni saabiwal sottirgal julde ñalorma nden ay nde suba juula alandike ko on no witiri juulirde on fe ino lutti si Allah tawnima kadi jemmarowo amma ɗa on feƴƴi aray jeetati on o wona darotoɗo jemma juula ko fandi o hayso heɓa Allah darɗe ɗiɗi jokkidira ɗen ɗo honenede wa hayrul amali adwamuha ko nene Aisha maki ɗum ɗo nanirine laaɗano maka ko ɓuri moƴƴude e golle fof ko ɓuraɗe duumede e munde maasi ko darɗe nayi heɓanta Allah ñande o kontina na ñande jombuɗa juula ha ɗinde tufo ñande marsinɗa juula ha ɗuma ñande sagatama heeɓi bac ma ɗum sagatama heeɓi ɗole honne nette breve ma jiwo ma yaaɗo ma arti ma nawnuɗo ma selli juula ha feeta amma ñande heɓuɗa mone o ma marsinoyɗa nden ñande ɗa wel ñande moniɗa o nden ñande a memata ma ñande heɓuɗa ande o siko mayde heɓuɗa siko perdi nden ñande a juulata iɗa taƴa ɗum fofan wa sikka ma boddi kiitari a memata ɗum noon nani noon jikku julɗo kala ko heɓuma hay siko nawnare hay sa awa juulta ko huɗa juulta ko hollu Allah wakkiɗare sami jeenayi sappo on haray on e nette kañum on e nette wala kan jeetati on jeenayi wasa iban wona neɗɗo hoorowo naafiilo korka naafiilo kan wona neɗɗo hoorowo korka naafiilo kan on e nette ko 21h10 ha 15 ne nde wawi ade gasi probléme ala ha mawdu o lanta jawi on e nette neɗɗo on e nette wono en yisittu sawwa ko noon kadi on e nette yawmul isnain yawmul khamis yawmu tasua yawmu asura yawmu arafa wa kadhalika siyamu dauda siyamu yawmi on e nette wa iftaru yaw ko noon kadi on e nette ko hina ɗum ɗo e korkaji naafiilo ɗi anndanɗa hoore ma on e nette
ashru dhil hijja e nisfu sha'bana ko nandi tata sifa ɗum ɗo on tigi wona hooro jeene sappo on barran biwalidayhi afan barran biwalidayhi tawa ko ɗigganɗo yumma makko e baaba en makko sappo on no jeeya e wulogo e kulol Allah ɗiggangol yumma muɗum e baaba en muɗum hara wonaali neɗɗo mo anndanɗaa hoore ma yumma ma e baaba en ma wowlante fiɗɗa hoore ma yaha wiya nene ko honɗum mbiro ma waɗuma sina moƴƴere taw siɗa mari ko yoɓira yumma ma ala taw siɗa mari ko yoɓira baaba en ma ala ɗigganɗo yumma mum e ben mum kon nusi ɓe yaani ko ɗoftiɗo ɓe kala ko tayna yeddugala ɗum ɗo woni sappo e go'o wasilalli arhami jokkuɗo en ɗanji makko ɗi jokkugol en ɗan ko moƴƴagol e siɓɓe muɗum noddaɓe hiwroɓe okkoraɓe sihino mari humpitoɓe wona yaagol dennaboji e peeraji ɗum de yayna jokkere en ɗan fay ɗum koye mu'amalaji ɗin jeeya naam sappo e go'o nonno walla mi mantaɗe ceerno Isa sappo e go'o on muhsinan lil masakini wal yatama wal aramili wal jiran tawa kanko neɗɗo on himo on e nette ta kanko neɗɗo on himo moƴƴo e miskinaɓe ɓen e alyatimaɓe ɓen e rewɓe ɓe rewɓe ma sonnaɓe ɓe moodiɓe mum maayi acci ɗum ɓen ko noon kadi on e nette e kawtalɓe ɓen mo moƴƴo e miskinaɓe ɓen ko alyatimaɓe ɓe bawɓe muɗum feƴƴi hellifaka fellifaka e sonnaɓe ɓe moodiɓe mum maayi acci ɗum sawan ɓe heyni ma keygu ɓe jawi e keygu kono ɗum fof no wiye armala wiyaka ko jongi ka on tigi heyni ɗon ha ñande madama moodi makko feƴƴini ko wiyete ko nonete ko armalatu jamu mum ɗum wona ramil e kawtalɓe ɓen wal jiran kawtalɓe ɓen ɗo woni sappo e on e nette jelu sappo e ɗiɗi on haray sappo e ɗiɗi on on e nette waɗi noon sappo e gon ka wasilalli arhamihi haray sappo e tati rahiman biddu'afai rahiman yurmete andiɗa ko moƴƴotoɗo moƴƴagol ko okkorgol ɓe jawdi walla ɓe sino heɓa feere ko heɓata feere rahima yurmeteɗo biddu'afa hay sa heɓata ko moƴƴoɗa e maɓɓe taɗa yurmode bakari no tampi e holla yurmen on woni on e nette sappo e tati sappo e nayi on muhibban li ahlihi wa watani ta himo yiɗi honɗum himo yiɗi awa honno e nette kañum yimɓe makko ɓen himo yiɗi hoɗo makko ngo yiɗugol noon yimɓe muɗum e hoɗo muɗum wo ko janngugol ma ɗaɓɓa jawdi koɗi nafata yimɓe ma ɓen e ɓana tew ma o na andi banu adama kiloji on e nette poa ɗuɗuɗo ɗum ko nayi e dammi ɗum ɓuri moƴƴude tawa ɗon ara jama on ko ɗon na amma banu adama ko o sewi wo ko nafoore makko nden ko o sembi wo ko o hakkindi wo banu adama kañum e mummunteji ɗi emen nayi ɗin e dammi ɗin e gertoɗen no serti hammiɗo gertogal kono ngal jamɗiri wo ɓeygura nde mariri nafoore nagge kadi siko yeeyi o siko sooduɗo kono nge jogiri kiloji kewbuy wo kono amma banu adama ɗo en wowlino naane ɓaryingin janɗi o sin nafoore fuy ala ay hunde ko watta on ɗo ɓa naɓatamo ka daral ye a wallintamo sippa a hirsatamo soppa a wattamo on e nette hay hunde haray no woni e yiɗugol yimɓe mum ɓen e yiɗa sappo e yani wiɗen nayi on yani on e nette e yiɗa hoɗo muɗum ngol yiɗugol hoɗo mo janngugol moƴƴugol ɗaɓɓugol jawdi ano joni tawa darna e lekkolji darna labtane darna daraji alqurana darna juulirɗe ɗon no a waɗani honno e nette darna labtaneji ka yimɓe ñawdo yani jasa forasiji ka yimɓe ƴooga honno e nette sa heeɓi feere ɗaɓɓa otoje tawata fowtina yimɓe joni si awri tawi joni a soodi ɗo oto hayni ɗum ɗo moodi fayɓe jeyraɓe ɗo ɓen fo
yo dawi ɗo bimbi kun ɗo kaaru naɓaɓe ka l'école jigi kadi ñalorma kadi yahano heeɓe anafi onon kadi on e nette si hawri ko fuuta kadi howana mi hoɗo mon ngon waya ko ɗum waɗi on e nette tigi tigi on ɗum woni aray 15 on 16 on la yadlim neɗɗo on tawa tooñata 15 on tawa neɗɗo on o tooñata 16 on wala yagdir o hoɗata 17 wala yagish ko ɗum woni on nette o jillindita ko boni e ko moƴƴi 19 on wala yahda'u ko ɗum woni o jamfatako 20 on wala yartakibul fawahisha o watta pankari fahisha jam'u mum on woni fawahish woni persidam fahisha on ko zina ko yennugol kalimatu badiya yennugol konngudi kanari ɗi wonduɗe angal hersa ɓenna kalimatul fuhshi 20 on wala yaqtarifu su'a tawa o faggitata ko bone hay nogay go ne nogay ɗiɗi on yuraqibullaha ta'ala fi kulli hinin wa ani tawa himo ayni sari Allah on mo ayni keeri Allah ɗin e kala sa'a e kala waɓuto si neɗɗo siftori ɗiɗo sifaji nogay e ɗiɗi ceerno Isa aray mo wawi kontude hoore makko e huloɓe Allah barsi o siftori ɗiɗo nogay e ɗiɗi aray ko o hulowo Allah timmuɗo machallah amma noon si tawi ɓa pelley be uytora en kono hara na jane ɗe ara uyti wano muhafidan ala salatihi fi awqatiha o to hara ɗum ɗon fuutaki muaddiyan li zakati maliha o to hara on ɗon fuutaki haifan min Allah tawa o ta kadi hulugol Allah ɗum ɗon kadi fuutomo amma so waɗi kam gungugol e wuudu aminan o wona neɗɗo hooɗiɗo barran ko ɗe woni jane ɗen ɗigganɗo biwalidayhi yumma makko e baba en makko ko wano noon kadi harala o wonata toñowo ala yasidu waɗi noon si a woni toñowo ɓe inni wondema adulmu ko tariqa ma lakin e addoyergo ɗo ñande goo ko wiyete kon idamu dulmi wa awaqibu inchallah yani mawnugol tooñe ɗen e battane neɗɗo toñowo on andi ɓe inni abdulmu ko tariqun mahlakun woko laawol halakuye la yasluku ahadun fanaja hay goto natata e laawol tooñe o daɗa tooñe ko laawol halakuye natata e ngol laawol ɗon neɗɗo wo neɗɗo o daɗa ɓe inni yawmal qiyama kadi sa aroyi wa inni wa tuqafu lilmadlumi ya'khudhu haqqahu wa tuqafu lilmadlumi ya'khudhu haqqahu wa ya'khudhu yawmal ardi ma kunta ta'malu yimowo goto o wi wa tuqafu lilmadlumi ya'khudhu haqqahu wo darneɗa wonande mo toñunoɗa on o ƴetta haqqe makko wa ya'khudhu yawmal ardi o ƴetta ñande weeɓitanoyagol yeeso Allah ñande weeɓitagol yeeso Allah yani wa ya'khudhu ma kunta ta'malu kala ko latino juula ha waɗa sujudere hoora hayɓa sumayiji capanɗe towude hajja ha anida e hoore ma ɗum dar ɗum fof yoɓiroye horama no yurmin haray heɗoɗen karamako ɓen qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ɗum ɗo ɗen geli ko maako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki nelaɗo maakiya hulu Allah nokku kala ka wonɗa hulu Allah nokku kala ka wonɗa waɗa hon ɗum jokkintina bone mo waɗɗa o moƴƴere nden monta bone o jikkinora yimɓe ɓen jikku moƴƴo hande ko ɗum adorno ɗen wonduga o hulu sifaji nayi yani aqidatan wa ibadatan wa muamalatin wa hulu yani finde nden e dewal ngal e jikku ami mo gollodiral moƴƴal ngal e honɗum e jikku
وكتب رجل إلى عبد الله بن الزبير موعظة فقال وكتب رجل إلى عبد الله بن الزبير موعظة فقال abdo gorko winduno letter faade عبد الله بن الزبير موعظة يعني gorko winduno faade عبد الله بن الزبير موعظة واجو andi enen sa winde do kaydiri ka waaju woni to kermi mi hulata Allah kera sikkude min faqala wi inna li ahli taqwa alamatin ande no wodani yimbe kulol Allah ben mandeji yu'rafuna biha hibe andire din mandeji wa ya'rifunaha min anfusi kambe kadi be andira hore mabbe din mandeji hino dido di tati man sabara ala al-bala ورضي بالقضاء وشكر النعمة أمني لدو جربوا يجري أنا لو كدي كوابير تنتي مولود فيوني لدو هنا وولغول هنا آنغول نا ويبتاغول نا مناغول كومنياغول eweltorgol ñaawore Allah nden muññagol e dow jarrabuye Allahu e weltorgol ñaawore Allah nden wa shakara ni'mata e yettugol on neɗɗo yettuɗo nema Allah kala muññiɗo dow jarrabuye o weltori ñaawore nde o yetti nema Allah o ɗo harayno jeeya ara o heɓi maandeji kulol Allah inna al-islam yahuthuna ala iqamati al-alaqat wal muamalat ala taqwa islam on no rerdina e dow ñinnugol tabintina yowodira ɗen humodira ɗen gollodira ɗen e dow kulol Allah mo gollondirta wo enna moodi kaari ko hulowa wono mo gollondirɗa o yee ko Allah hollilalla seeɗa on buy hannde no perdi ɗo wano joomiraɓe metiyeji andi si tawno mo gollondirɗa wo tawino on gaynayi tun o ɗaɓɓoya goɗɗo goo kono si tawi mo gollondirɗa ko wiyata ko Allah hollilallan serti on min on tippitata ka santi naati min aɓana mo goɗɗo ha ñande ay ko muskila li'annaha sabno ko wiyete kulol Allah ngol asasul a'mali ko kangol woni sobasi man golleji ɗin kulol Allah ngol ko kangol woni sobasi man golle sobasi man ko hon ɗum goɗɗo ɗuwata sorata e le sobasi man ɗuwo kono si sobasi man ala a ɗuwata ko kadi waɗi sa addi suudu ma ɗum tun a deppi ka hoore mbullaari ɗo haray ɗum ɗon ko yetta arrad lil halak ko ndu weɓitani ko halakuye si en ndu ari ndu yani koye ndu halko ndu bona ndu munco ndu munca jommayro wa biha ko sabu kulol Allah ngol tuslahul ahwalu alhaaliji ɗi moƴƴini ɗen duwa noon heɗade o jumla ɗo wa biha ay wa bittaqwa tuslahul ahwalu alhaaliji ɗi pelle alhaaliji ɗi fen ɗo no ino ɗumanni honno haray on e ndete hande ka fewndi ɗen ɗo hiɗen haton jini e moƴƴugol alhaaliji ɗi yo Allah moƴƴinangen alhaaliji ɗin ka dewe men ka ɗaɓɓereji meɗen ka gollodire meɗen kono hande ko honɗum noon moƴƴinta ɗum ko kulol Allahu ngol فالزوج مطالب بتحقيق التقوى في معاملته لزوجته مودي بوجون هنا ɗaɓɓira kanko tigi haqqinqingol kulol Allah ngol e gollondirgol e ɓeygu makko hina an way tumas ko korɗo ma soodaɗo yenna piya ko si haaju ma yani tun ko haqqiji ma ɗin tun yo defane yo wuppane yo waɗane ɗumen kala ko haton jiɗɗa o landoɗa an noon kanko ko haton jiɗi ko Allah noon wala hunna mithlu alladi وعليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني wodani ɓe haqqe maɓɓe moɓɓe hani heddude e juuɗe maɓɓe sifa on haqqe defiiɗo ɓe jonnitugol moodi maɓɓe nam ɗon ko go'o ida amsaka bi ma'rufin so jogitoto ɓeygu makko o jogitora no moƴƴiri no andira sharia wa in sarraha bi ihsanin si o accitay o accitira no nawira nayo yenno nayo sabu woɓɓe subhanallah sa tawi ka dewgal humete a weltoto waɗi noon onay nette kañum onay nette ananiɗi o haalata ɗi haray mo ndaari mo ko baaɓe ɓe gite heewata mo naɓori sa tawoyi ka o sonnajo waɗi mo
ella hum ɓurkun e fandude anani on yenna o yenna ha o yennora hay famille sonnajo on ɗum ɗo noon ko ella ko jikkumo labbakano sabatugol yenna e siraɓe mum famille ɓeygu ma on koɓe goni ñaawo anta wowli ɗum yo goɗɗo goo wowlu e ronka heɓude ko neldaɓe ronka heɓude wowlugol ɓe ko moƴƴi kono aɗa wawi hiɓɓude hunde ko makon ara wowlaliɓe ko boni نعم قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان haray on nete laawol kisal ko jogitorgol no moƴƴiri ma ɗum on nete seerirgol on nete kadi no labira jogitorgol no moƴƴiri no andira e sharia ma seerirgol no labira وعن الحسن أي سيوي عن الحسن حسن البصري أتاه رجل فقال غرقو أرنم أنا سيوي عليكم أنه يوي ما يعني فوتا غرما أنا دوما أو تيجي joni noon hara hina ɗum gorko goo arnomo fagala wi andi enen ko ɗum ɗo mankani so wattani laɗo ɗo karamakoɓe men mawɓe ɓen ɓe kontuɗen nane docteur en ɗo Cheikh Aboubacar Diar en Cheikh Oumar Bari en Cheikh Souleymane Mouhiddine waɓano ɓe konde probléme o waɗi o nodden ɓe no hay goto noddataɓe ɗo wiya docteur Cheikh Souleymane Mouhiddine Cheikh Aboubacar Diar Cheikh Oumar Cheikh Amadou Sow e ko nandi e ɓeɗo docteur Mouhamadou Ba meɗo mari jiwo ko hombo yamirɗon mi yomi resinmo kono yeyi o honkodiri ha o feggodiri e moodi makko wonti wiya noon docteur en a waray to annay nette miɗo ƴettunoɗo jiwan hokki goɗɗo ja ko bandijo ay joni ko fuɗɗi yennude islama andi ɗo taw jentoɗen si a wanno ɗum ɗo araka taramo koɓɓe wiyaɓe ene ko hombo mi hani resinde jiwo an ko enen ɗum ala konde on tigi yeyi ha feggiwo ma duɗɗiwo ɓanto noon haray o wi inna ɗiya bintan uhibbuha ande de mi onni o min miɗo mari jiwo miɗo yiɗi on ɗon andi no jeeya jikku baaba no yiɗi no heewi yiɗugol fay koye mi jiwoy koy ɓuri goroy koy nene no ɓuri heewde yiɗugol fay koye goroy koy ɓuri jiwoy koy ko ni Allah sendi baabajo no yurume jiwo haa feƴƴiti on tuma o wi'i فقد خطبها غير واحد أي من الرجال قم دي جميع مهنا قول بوي جميع مقويا عربنا لها لبين غير واحد أي يبقى بوي مهنا قول وهنا قول جميع كون جونينو ووئي فمن تشير علي أن أزوجها وهم بصبني دامي يومي رسمه أي يبقى أودو نقبيلا أودو هوا تافي قاد قال olandike gando oɗo fallitaymo Hasanul Basri o wi zawwijha rajulan yattaqillaha resimmo gorko mono hula Allah tabaraka wa ta'ala on ɗon gorko hino no jikku makko zawwijha rajulan resimmo gorko hulowo Allah zawwijha rajulan yattaqillaha fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha yara enen kadi ko ɗum ɗo jogen o wi resimmo gorko hulowo Allah si tawi on gorko ɗon ɓatummo hula Allah si o yiɗi ami geɗal ma o sonnajo makko on mo resinɗamo ɓiɗɗo ma mo resinɗamo ɓeygu makko si o yiɗimo o teddinani si o añimo kadi o toñatamo amma enen ɗo no so yiɗimo feƴƴintinayi on nete manta ñande o tikkinoyi ñande o moninimo ko ɓuri e fanɗude hande kadi o toñaymo o wiya o aagay o ɗaɓɓay worɓe bimana o waɗay zina o wujjay buuɗi a majjuno ɗo e tuma mi naafi miɗo jiɓi ko kanko tigi ƴettiɗi ko nam andi joni o monike joni ko jikkuji bonɗi e ellaji bonɗi tun o fawata e hoore o andi tun si neɗɗo majjere si feƴƴi bone moƴƴere iwtitta ɓaawo hande kala ka majjere feƴƴi ko bone iwtitta ɓaawo neɗɗo siftorɗo gandal watani moodi on oɗo min ala fekkude lanni kono o wujjay o waɗay zina o nette o yennay hay nena alna gonga few ɓe holli wondema وبالتقوى يطمئن المؤمن على ذرية سيفعل يبرنما
di tabita walo e dow geɗal ɓe maɓe won hulo Allah sa woni tummo hulata Allah a tooñi an ko andi no wonɗa e warrude ɓiɓɓe yimɓe ɓen noon a sikka an kadi ñande mayɗa wo ko noon yimɓe ɓe warrata ɓiɓɓe maɓe mi anda sa fammi Cheikh Issa yewtere men karmo ko ɓen no wawi yewtere ɓe inni wo ko sabu kulol Allah watta ha yani gomɗinɗo on ɓernde muɗum deeƴande tabita e dow geɗal ɓe makko ɓe wa yahfadu lahum mustaqbalahum ko sabu kulol Allah o reenirta ko arata maɓɓe ko yani onnati abinu maɓɓe arowo on ko kanko ɗum ko ɗum wone qala taala allahu tawɗo wi wal yakhsha alladina law taraku min khalfin dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida Allah wi yo hulu ɓen ɓe tawata sinno ɓe accino ɓaawo maɓɓe geɗal ɓe lo'uɓe dhurriyatan bi'afa geɗal ɓe lo'uɓe mani on maalo irgol fanɗugol duuɓi maalo irgol ɓanndu maalo irgol majjere ko lo'ere maalo irgol ɓilla mbaasal kadi ko lo'ere na wigol ko ɓaɗigel ay ɗo hara ɗawawi a piyay karti on fof kono si ko a jahilu haray ko a neɗɗo lo'uɗo si tawi ko a neɗɗo honno e nette mo ala hay kumna on kalingi fof toma ɗum kadi haray honno e nette ko a lo'uɗo si hawri tawi kadi haqqille ala ɗum kadi haray ko a lo'uɗogoy anki na baligi wandi ɗo joni o nette jogo atawi no jogii dargi ha wonde no woodi feetuɓe goo tawataɓe onenete jogii ɗoɗe jogii ɗuma kono ɓeya ko uytiɓe na ɓanndu ndun uyti ko haqqille ɗen joni yoɓe hulu e dow geɗal ɓe maɓɓe ɓen bone kono yoɓe hulu Allah ɓe wowla konngol e honɗum konngol labangol konngol sadidan narnaɗo nde ko ndewingol labangol moƴƴugol hawrugol e sawaaba nam se haray ɗen annitina ɗo ko karamo ko meɗen cheikh alaji souleymane koloma ɗo ɗe ɓe e koloma kono ko alhaji souleymana koloma woɓɓe noon e anduɓe meɗen buy meɗen no andi ko oustaz souleymana diallo ninguelande e sous préfecture timbi madina no ninguelande ninguelande joni sous préfecture ninguelande district yorgo bon haray ɓe ani en ɗo toɓɓere nde tawata men ɗuuɗanande karamo koɓen ko o musidɗo meɗen julɗo ɗo ɗe windani karamo kojo meɗen towɗo duuɓi hasanul basri fi on ɗum ma pagol fi ɓeygure muɗum nden koye hoore honɗum wuuroyta ko honɓe halfinte ɓeygure muɗum nden ɗum ɗo ko enen auditeur ɓe radio lawol kisal ɓe julɓe aduna on fof kala nanayɗo ka ɗo haala wona e ɓanginanene nde yewtere ɗo jentitoɗen moƴƴa en alalande ɓawo darsu on ɗo ɗe ko yen faamu ko yewta kon huutoren yettinen ɗum ɗo kadi ko en nelaɓe goy haray mi acciri on ɗum ɗo assalamu aleykum haray karam ko en tokkoɗen e darsu barakallah fi Cheikh Issa ɗum ɗo kadi waɗa yan tigi foofa seeɗa ko noon kadi haray hiwroɗen julaɓe ɓen wattajiru julajo on yambagi alayhi hino haani e dow makko an yuraqi ballande o aynata Allah taala fi tijarate julan honno aynita Allah na fi ta sabu jowjumo de ma fi wata goɗɗo waɗumo goɗɗum ko kiiri makko ɗin o aynata fala hissa tawa o jillidirta e ko boni wala khidaa hodugol ala hodugol ɓe mana jam faga wala ihtikara marugol ko yimɓe ɓen haton jini ha sattoya noon ɓeyda piri ko ɗum wiyete ihtikar ɓenna sukkaru no mankita mankano woodi omo mari ka magasla ka stock ton fiyuno faalira an ɓeydude piri tati on an andi wara o wiɗen o jillidiral ko boni e ko moƴƴi pirate ko ɗo naati piji ɗin on nendete ko ɗuma ko hodugol jam fo ala ɗiɗi marugol ko yimɓe ɓen haton jini fii no ɓeydiroya piri on ala tati nayi wala raf alil asali ɓantugol piriji ɗin ha tawata joni on andi no woodi woɓɓe ka suumay on hari wona ko yimɓe ɓen haton jini ko wala sukkar e bira e maynes e beer ko ɗum ɗon ko ɗon ɓeydete ɗum ɗo ko ɓey jon noon heɗoɗen nelaɗo Allah no makana julaɓe ɓen qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam andi si ko karama kojo to yewti ɗum ɗum waɗi hande ɓataji jama on sa wowli ko tawata hawrondira ɓa jikku
yani hawrondira ko welata on tigi be mana lotissement on hawri e terrain makko kon ɗum woni ɓe andi ko wiyete lotissement hawri e terrain goɗɗo ko si tawi yewtere yewtowo on hawri e jikku oya bonɗo ɗon o monanto yewtowo wasi ko kanko addi hadisa min ni nelaɗo ɓe tanjini ɗo taw e mara nelaɗo lagine ɗo ka qala rasulullah nelaɗo allah ma inna tujjara tabitino njulaɓe ɓe yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran ɓe immintinoyte janngo yawmal qiyamati ko ɓe bomɓe joni noon si tawno ko ɗo hatti goto memata no jula kono nelaɗo maki illa portu sorti ari istithna illa man ittaqa Allah si wona on hurɗo Allah tabaraka wa ta'ala go wa barra o ɗiggi wa sadaqa o gonge ko haala ay hayɗo yeeyoɓe dammi ka dara ɓenno duwano tan haalude gonga yeeya mbewa muma nagge mum wonano wallahi oustas mi yaltaji kaka ngesa an woni ɗo wallahi mi a yaltata naatuɗo e fenade on yaltata ɗo ine mari probléme tawa oɗo ko miskinum marratayn miskinum fi din li annahu yakdi wa miskinum fil mali waɗi noon koye dammoy ko yeyata ɗo na oy ɗo o yeeyi ɗon ha o heɓa coggutere o darna ara o soggi ɗuɗuɗi ara o soodi kaɓɓe huɗo ɗuɗu kono ko ɗon o fenata ha o heɓa visa yiite ma ha si hawri o moƴƴi makko buyyolo ɗon hay si tawi ɗum wonade saabu o naata yiite kono ultay moƴƴireji makko ɗo ko njulaɓen si on tigi ko ittatamo e kiiɗo immintinoyeede ko bonɗo ko piiji tati illa man ittaqa Allah si wona on hulɗo allahu wa barra o ɗiggi wa sadaqa o goongi wal muwaddafu neɗɗo fonctionnaire jo on gollo na gollowo e bureau wiyete fonctionnaire gollowo e bureau oɗo kadi wal amilu e gollowo golleji sattuɗiɗi bimana honno e nette wanon jasowo katkare no masonjo no piyo bilki kalowo dalet nisiyejo suuderijo ko noon honno e nette plomberie ko ɓe wiyete al amil wona menen ɓe wattoɓe téléphone ji ma onon e ko ɗum wat onon ko ɗum watta ton ni adi walaji yeey on téléphone o yaw wiyon ko wujjama ma ɗum o ronko onno e nette andi subhanallah onno e nette ko wattoɓe montorji wattoɓe téléphone ji wattoɓe radio ji wattoɓe téléji fof te inni mutalabum fof kilahuma kala maɓɓe e koyna ɓen ɗo mutalabum ko ɗaɓɓira ɗum mbita haqiqi taɓuwa haqiqi ngol kulol allah ngol fi amalihi e golle makko ɗen a inni a gaynta no woodi woɓɓe ɗo kadi o anndi onon wattoɓe otoje radio ta fut ko boni kon ko kunni e nayaw e aɗon par ce que o yona ɗon kamɓe ko jattiraw o yaw nayi kayuno ɗon ɗo lange golle sa fus ko yiltidirgol kumɗa tunnuman no ara o yinna ɗum ko yoɓeteno 30 000 hara ɗuuɗi o yoɓinamo 500 000 400 000 o wiya ko karami sortodire o yayiwa ɗum no wulla a wulloya e ɓuri qala taala allah to allah fallahu yafede fallahu allahu ta'ala to ɗo muttali on alal abdi ko jellitiɗo dow jiyaɗon himo andi so wowli goonga ya'lamu sirra wa akhfa himo andi ko suuɗi kon e ko ɓuri wirnade kon qala abdullah ibn mas'ud himo sifano en kanko kadi oɗo ko jeyaɗo e kibaru sahaba o wi'i ɓe tawata kadi ɓe nelaɗo yamiri sen janga e deftere allah nde janngo e juuɗe ɓe o wi'i attaguwa jentoɗe moƴƴa attaquwa kulol allahu an yutaa allahu fala yusa an yutaa allahu ko nde allahu on ɗoftete hara o yedda fala yusa hara o yedda wa an yudkara nde allah anditete wala yunsa hara o yejjita wa an yushkara nde o yettete o jarne fala yukfaru hara o yedda o yette o jarne e nemaji makko ɗin hara o yedda o andite hara o yejjita ɗum hande buyɗo si nawni hara no toro allah tabara waɗo probléme ji ɗi waɗini ko allah tuwatan ittude si ɗum yahi corona wama adraka ma corona si corona yahi ɗo fof wawa si ɗum ara kala jokkito e probléme ji muɗum ko wowno ko hande ɗo ari si wiyama to ta gorko mi sikki joni ari islamu ko wiyta worɓe e rewɓe salmodir ka mi sikki joni worɓe e rewɓe fof gonɗum fof
joni gorko salminta gorko gorko ko coɓɓi juuɗe ɗin fonkidirte a sikka e karate ma joni noon on nette tigi tigi on ko ɓuuri e raɓɓidude e haala kon e yiiɗo jarrabuye andi law haadi wiyama rewɓe yo waɗu nigaabo buuma geece mum ya o joni corona ari wi joni worɓe e rewɓe fof buuma mo yiɗa ono buumi hunnduko kon wa nagge hawo mo yiɗa ono buumi hunnduko kon wa nagge hawo joni a annditata gooto waɗɗo waare mo waɗa waare fof no ƴetti linsere no a ƴetti pampesi mum haɓɓi hunnduko kon no yulo joni noon ka lannugol meɗen ka kulotiri meɗen joni on anndi toujours on e nedde suudu ndun ko peinture karo on si waɗama kono ko peinture on sakkitorte ɗen pentude waman arada al izza fi dunia wa din mi siki enen ɗo fof alamo faala kadi ɗoɗi teddungal ngal ka aduna e ka diina ɗum ko laakara yawmu wa diini ɗo ka diina mum ka aduna e ka diina mum yani ma wiyen ka aduna e ka laakara والبركة في الرزق والوقت والعمل وهبا كدي بركي كأرسك مكو إكا وقت مكو إكا قول مكو فعليه بتقوى الله مثل لتوجملهم من أراد العزة كلا أنفالا تدو غنغل في الدنيا كأدنا والدين إكا دي دين وندوك يوم الحساب والجزاء مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء إكا نيالان درغل والبركة فعلى بركة كدي بركة زيادة الخير على الخير فتلك بركة أو دوام الخير أو استمراره دوما قول مؤيرندين أو تبت قول مؤيرندين ما بيت قول ما يركضوا يتي بركة في الرزق أرسكهم ما مؤيرندين بيدو أرسكهم ما أرسكهم دومو ما أرسكهم كونتين والوقت وقت مكو عندي سي وقت ما ودا ما بركة وانا أم قول نازو قول بالون وانا يعني وجوي قول وانا yani boneji waɓutu ma on ko wattama ko e honɗum koye ka baraji heɓoto wal amadi e golle faala ɗum yani barki ka arsike mum e ka waɓutu mum e ka golle mum no defi faalay hibitagu wallah no defimo kulol allah tabaraka wa taala no defimo kulol allah tabaraka wa taala fa innaha no kulol allah ngol min a'adami mastunzilat biha al khayrat kulol allah ngol ko jeeyanu e ko ɓuri mawnude e ko ɗaɓɓirte tipporgol sabu muɗum moƴƴereji kulol allah ngol ko jeeyaɗum e ko ɓuri mawnude ko ɗaɓɓirte tippagol sabu muɗum moƴƴereji ɗi wa hiya kulol allah ngol sababul li takfiri sayyi'at fi heefede itte bakkatuji ɗin boneji ɗin kulol allah no wona sabu wa raf'i darajat e ɓantagol darajaji ɗin kulol allah no wona sabu wal fawzi bil ghurafi wal jannat e maɗiroygo e maɗore nden kadi maɗirogol ngol samburji ɗin e anenete e aljannaji ɗin kala hara qala allahu taala seede muɗum hino ɗo wa man yattaqillaha yani onenete yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra haray kala on hulɗo allah allahu umma kala on wonɗo e hulde allah allahu on heefay itta monta bonɗi makko ɗin mawninana mo joddi makko wa bitagu wallahi tanfarijul humum ko sabu kulol allah ngol kadi allah yolɗinirta himmeji fewno ɗo ala ha ton jinɗo e hulgol allah piiji ndan kulol allah e du'a ala ha ton jinɗo e kulol allah e du'a ha hewti en enen tagore nden ka fewndiɗo wa bi taqwallahi tanfarijul humumu ko sabu kulol allah ngol himmeji ɗin yani on enete yolɗinirte ittirte goye awa wa tattasi'ul arzaq ko sabu kulol allah ngol arsikeji ɗi yaajirta wa tattasi'ul arzaq yaajirta arsikeji ɗi seede on andi kala ko wolda adday seede hino seede men ko ɗuwete dalil e pula dalil on ay seede on qala subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kala on wonɗo e hulde allah kala on hulɗo allah allah waɗanayi mo yaltirgal ɗo e kala bimana bone
e kala sattede e kala ɓittede o arsi kamo kadi immorde nokku kaw sikka enen noon fewndo ɗo o yaltugol e ho probléme wonɗo ɗo paase joni ɗon ɗawa yejjitude paɗe maɗe ɗawa yejjitude paɗe maɗe kono a yejjitata buumir ko hunduko ka ay ɗo ko ngalɗinimi no yurmi ɓe rewɓe on tigi no accitiri hoore mum nde o balorre o taara hay worɓe ɓe waɗa e keppi kono mo haɓɓi hunduko eyi no bete tunga o waɗa tiggare gisa buuma hoore nden e hunduko kon fof kono ɗo joni corona ɗoftama Allah yeddama ayi joni haɗi lawnu noddinte ko sappeji ɗiɗi tati heɓoto Allah fermi joni juuliɗe ɗe ayi ko ɗum waɗi haray en toro Allah tabaraka wa taala o fitna ɗo hada alwaba anasallah subhanahu wa taala أن يرفعه عنا وعن المسلمين وأن يفتح لنا مساجدنا وهو رب المساجد وكم كوني جومرا وجولي الله أودتان جولي تاجر هراي إن شاء الله تغفر ميدن دنكو هادو لاني موضوع هايوودي taki ko ɗo lanne inchallah haray siɗo mari konngudi ma si tawi seya to no mari konngudi ko ɓeyditata ɗo seeɗa ala ɓe juutinaani haa ɓeƴƴita inchallah par ce que haray ɗen hanndi ko 20h00 de fuɗɗinoɗen na joni haray heeɓi 1h29 machallah haray faydi mais ko telen ka takko ronkugol on ɗigi woni ɗo kadi o hannde juulal taw ɓe ko noon on jaarama Allah yoɓiron ko ɓuri moƴƴude haray kono woniri e weltanike jama on e weltanike naatuɓe ga eɓe heɓali feere naatugol ga e weltanike auditeur ɓe ɓen fof muɗum e weltanike kadi technicien ɓe wonɓe toon wano oustaz Abdallah ɓe Diallo ɓe wontiran ɓen Allemagne ɗo e oustaz Abdallah to ko maɓɓe ɓe wontiran ɓen Belgique e cheikh Mouhamadou Aliou Bari e cheikh Mamadou Alpha kañuma e hajja Fatoumata Ñippi e ɗimmoɓe muɗum e cheikh Bañang en cheikh Mamadou Julde e oustaz Ibrahima andiraɓe oustaz Ibrahima Évasion e cheikh Marela Ibrahima Marela ɓeɗo fof haray ɗen andi hiɓe programme ji ɗin hiɓe wallitade e fiika dina hiɓe wallitade fiika radio Lawol Kisal ɗo hiɓe wakkili yeru maɓɓe on haray o darsu mo heɓuɗen ɗo en heeɓi ɗo toɓɓe ɗuɗuɗe nder muɗum en wata wadde fense majje ɗe fof kono ko torotomi en ko wonɗen e jentade wattanen haqqille mum fota hunjoɗen ɗum gollitiren en ala heɓude feere udditugol ɗe defte ɓe mooɓidiri ɗo fuu ɓe feññinanen ɗi yewtereji labaɗi ɗi ɓe waɗani en ɗo ɗe makuji kendeji ɓe anditani en ɗo kadi andintingol ɓe karamokoɓe ɓe tawata ko tuuɓe daraja ka leydi meɗen ɗo ɗe ɗimmoɓe maɓɓe e wontirɓe sengoley maɓɓe haray ɗe weltaniɓe ɗen jarniɓe ɗen tori Allah yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo ka mandake moƴƴe haray si ɗum ɗon feƴƴi ɗen andintina numéro ji seeɗaji ɗo ɗe ɗum ko numéro cheikh Mamadou Julde Bañan joganiɓen ɗo duɗal en distance hiɓe jogii 628 hiɓe jogii ko hikkitiɗon ɗe 08 87 07 e 664 33 06 56 nodduɗo ɓeeɗo o heɓay nafoore e ko ɗuuɗi e fiiɗi darfuji wonɗi e wadde ɗo ɗe o heɓay kadi nafoore ɗuuɗunde e honɗum ka page meɗen Facebook e ka page meɗen YouTube kañuma e ka radio Lawol Kisal ɗo ko heddi kon haray miɗo accira fenseji ɗin e juuɗe oustaz Abdallah ɓe wernuɓen ka radio ɗo hannde haray en salmini ɓe fota e weltanike ɓe si ɓe gayni yewtere nde ɓe mari nde ɓe yewta ɗo woɓe duwano en karamokoɓe ɓen duytano en ferme radio assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. هري weltanike Allah en jarni ɓe karamokoɓe meɗen ɓen en duwanike nelaɗo sallah sallam en torki Allah yo Allah olon ɗo waɗanɓe ɗum ɗo ko misane maɓɓe hasanati yawma la yanfau malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim e ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata wonki si wona garduɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde hisuɗɗo e bidiya e shirku yo Allah dandu en sirkugol yo Allah dandu en gollirgol bidiya haray haw jama on koko wowti e nanugol e juuɗe ɓeeɗo ceernoɓe meɗen Cheikh Souleymane haray on tigi weltike moƴƴa ɓe suɓaniki en ɗo mawdu eɗen nganndi en wayreɓe ga kono tuma ɓe seeni wo haray jama on fof hino wewli sabu noon kamɓe ɓe adday toɓɓe goo kadi ɗi tawata haray jama on wedditinoke muɗum moƴƴa ɗen toro Allah yo Allah olan ɗon anndi tanɓe ɗum oɗa barki ko ɓeygoreji worana yimɓe heɗitiɓɓen kadi fof ɓe yimɓe ɓe Allah manti o wi si fii makko no yewtede ɓe uddita e haqqille ɗen ɓe jento ɓe gollitira ɓe haɗito kala ko haɗa kon e muɗum hara waɗaren eɓe yimɓe
ɓe o janti fi muɗum tawta si fi makko no yewtere ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi ɓe huccita ɓe wiya qala satirul awwalin ɗum ɗo ko tindi aramɓe haray jama on fof hino weltana hino jarna onon wonduɓe ɓen e karamakoɓe ɓen toon kadi wonɓe yangade ɗiɗo yangiji waɗira ɗiɗo fi Allah yo Allah andi tan en fof waɗana en ɗum ɗo ko misane men hasanat haray ko ɓeydugol wakkilagol no oustad Souleymane Maketa noon sowno kala haray ko woni manankum bani adama on ko gandal ngal surtout gandal l'islam haray si on tigi manditike ɗo e duuɓi seeɗaji hari ɓeɗo karamakoɓe ɓe wakkili moƴƴa ɓuri ni kono alhamdulillahi rabbil alamin hande hay si tawi ɓe ala wadde golleji goo haray taliba maɓɓe no wadde sifa ko ɓe no wadde kon hara ɓerɗe ɗen no ɓutti en tori Allah yo Allah ɓoynu ɗum ɗon hakkundeji meɗen haray karamakoɓe ɓen fof hino weltana haray ɗe gandintina sowno kala ɗiɗo muhadaraji haray ɗi ko YouTube haray jama on no wawi jokkitade toon eɗen gandintina fiiduɗe meɗen ɗen ɗiɗi lawol kisal sonnaɓe hisuɓe e lawol kisal duhiɓe hisuɓe eɗen gandintina kadi inchallahu taala wonande kala faalaɓe sakkade kamɓe kadi ɓe heɓa baraji e sifa baraji ko wonɗen domude kon ɗo ɓa ko ɗum ɗo woni ko aɗodirte ɗum woni sargugol téléphone ji ɗin noddirɗi ɗin fi karmakoɓe ɓen no wawa waɗirde ɗiɗo yewtereji ɗiɗo jente on tigi kadi heɓa baraji yeru o ko jenta e nder gurdam makko ɗan e ɓawo gurdam makko ɗan haray mo wawi inchallahu taala noddugol numéro ji wowri ɗi inchallah haray ɗen acca ɗo numéro on e wonande kala faalaɓe noddude inchallah haray wonande kadi information ji ɗin fof ko lawol kisal ɗo haray eɗe wawi noddude oɗo numéro fi humpitagol e programme ji meɗen inchallah ɗum woni 0032 492 99 65 ma 0032 497 11 91 hara inchallahu taala musidɓe julɓe ko ɗo woni ko jonde meɗen nden hattata hande eɗen gandintina ko wonno ko technique ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi cheikh mamadou aliou bari cheikh alpha omar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi diallo wondude cheikh isa ko wonno ko micro ko oustad Souleymane e ɓen fof anditirten oustad Souleymane a koloma hay so tawena koloma ɓe hoɗi kono ha joni yimɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ko anditirta saabu noon e ɓeɗo wallahi wona coobugol ma mantugol en torki Allah yo Allah andi tan ɓe golleji ko ɓe waɗani kon oɗo da'awa wota Allah yeebude kadi Allah lontin ko ɓiɓɓe haray inchallah ɗe watta ma kon kadi fayin e juuɗe maɓɓe fiyoɓe du'ano jama on haray jama buyno ga no faala e tori du'aji no mari andeji no woodi musidɓe meɗen buy wonɓe ko leeɗe portoɓe ga woni Europe woni Amérique ɓe ɓiɓɓe muɗum jatta haray ko heferɓe on ɓe newde en torike ɓe kamɓe karamakoɓe wota ɓe yejjutuɓe ko sujudeje maɓɓe ko golleji moƴƴi en fof kadi wota yejjutuɓe enen julɓe on ɓe ɗumannade ɓen e no woodi kadi musidɓe meɗen buy nawnuɓe waali ko laptaniji woni ko ga woni ko ton no woodi kadi musidɓe meɗen buy wonɓe ko kasoji wonɓe marɓe andeji ɗum ɗo fof hiɗen torondira waɗɗindirangol du'a inchallah haray ɗen salmina karamakoɓe ɓen fof hiɗen toro jama ɓeydugol wakkilagol e ɓeydugol teddingol ɗiɗo makuji ɓeɗo karamakoɓe jokkitagol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار اللهم ارفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء اللهم فرج عنا وعن المسلمين كرباتهم اللهم يسر لنا امورنا في ديننا ودنيانا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم يا غفور فاغفر لنا اللهم يا رحيم فارحمنا اللهم يا عليم فعلمنا اللهم يا عزيز فعزنا اللهم يا قوي فقونا اللهم يا رزاق فارزقنا وبارك لنا فيه اللهم يا غني فأغننا بفضلك عما سواك اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وهذا عليك دورا درات يعني بارك الله فيكم فجزاكم الله كل خير ما شاء الله خير نعم أستاذ عبد الله وعليكم السلام no haray mi yaltiɗo seeɗa mi sikkari waɗa on hito gati cheikh Souleymane haray min weltanike on haray inchallah on jarama haray en sayjere ɗin kadi rek saɗi moɗon ko tooli sowno kala ko lawol kisal ga haray hejje maki ɓe salmina on ɗon ɓe salmina ɓe gureji ɗin fof inchallah min kan miɗo tori du'a on fof nani inchallah inchallah oustad
yo Allah ɓeydu moƴƴinde waɗa barke ɓe ngureji ɗi ngo junna balɗe ɗe ngo moƴƴina battane on o yaafomoɓe fatiɓɓen fof o naadaɓe ko aljanna o lontina juriyaji fewɗi moƴƴuɗi darantoɓe kaaɗo diina ɓuuri onon ko wakkilɗon ko e ɓuuri ko golluɗon kon o ɓoy noon hakkude amen ha wawa silutte o renidon e karmakoɓe heddiɓe ɓen fof haray inchallah ɗo weltana fota noon haray Cheikh Issa en mbimbi inchallah barakallahu fikum jasakumullahu khairal jasa na musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo jonde meɗen ndi woni hattude hannde kadi si tawi juma on jaaɓi haray en e juma yontere hannde inchallahu taala haray jama on fof hino weltana inde équipe lawol kisal on sabu jokkitagol ɗiɗo programme ji ɗi fof majji no ɗi fotata e fodude haray ɗe gandintina sowno kala haray ɗen mari darsuji hewɗi ko ɗerol meɗen ko Facebook haray wota jama on weddito wota yejjutu senagol to inchallah haray jama on fof hino weltana hino jarna e meɗen wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal